पहाड़ की सियासत में आज आया सबसे बड़ा पॉलिटिकल झटका। अनिल थापा के इस्तीफे ने दार्जिलिंग से कालिम्पोंग तक मचा दी सियासी हलचल। दार्जिलिंग और पहाड़ी क्षेत्रों की राजनीति में आज उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन यानी जीटीए के चीफ एग्जीक्यूटिव अनिल थापा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने जीटीए के सभासद पद को छोड़ने का फैसला लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल थापा ने साफ शब्दों में कहा कि वह आज से जीटीए के चीफ एग्जीक्यूटिव और सभासद दोनों पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उनके इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। अनिल थापा लंबे समय से पहाड़ की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। जीटीए के माध्यम से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों के विकास और प्रशासनिक कामकाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में उनका अचानक इस्तीफा कई सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आने वाले दिनों में पहाड़ की राजनीति की दिशा बदल सकती है। इस्तीफे के पीछे की वजहों को लेकर अभी तक कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रशासनिक हलकों में इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कई लोग इसे पहाड़ में बदलते राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक पुनर्गठन देखने को मिल सकता है। अनिल थापा के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीटीए की कमान किसके हाथ में जाएगी और पहाड़ के प्रशासनिक ढांचे में आगे क्या बदलाव होंगे। वहीं उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों की नजर अब अगले राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है। फिलहाल इतना तय है कि अनिल थापा के इस फैसले ने दार्जिलिंग की राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है। आने वाले दिनों में इस इस्तीफे का असर केवल जीटीए तक ही सीमित रहेगा या फिर पूरे पहाड़ी क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा देगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। नमस्कार, आज म तपाईहरुको माझ एउटा ठूलो डिसिजन लिनु गइरहेको छु र इलेक्सन पश्चात जुन एउटा पहाड अन्यलतामा छाइरहेको छ अनि मान्छेले नयाँ सरकार चुनिसकेको छ र नयाँ सरकारमाथि एउटा मान्छेको आस्था भरोसा धेरै छ उहाँहरुमाथि, नयाँ सरकारमाथि। र त्यो सरकारमाथि एउटा अब हाम्रो जातिले न्याय र उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने पनि मान्छेको भरोसा आस्था छ, त्यसलाई मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। र म पनि नयाँ सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि अब हाम्रो यहाँनिर जुन धेरै वर्षदेखिको मान्छेको एक्सपेक्टेसन छ, त्यो एक्सपेक्टेसन माथि तपाईहरुले काम गरिदिनुहुन्छ भन्ने भरोसा पनि छ मलाई। र कहीं न कहीं म हारेको छु अनि हारेपछि मैले एउटा जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यो जिम्मेवारीसँगै मैले आज एउटा ठूलो डिसिजन गर्नुपर्छ। मान्छेलाई एउटा जीटीए ले गर्दाखेरि कहीं न कहीं हाम्रो एउटा जातिको सुरक्षित व्यवस्था रोकिँदैछ भन्ने फिल पनि हुँदैछ मान्छेलाई। हो एउटा समय थियो जब पहाडमा शान्तिको जरुरत थियो, त्यतिबेला धेरै रिस्क लिएर हामीले शान्ति एस्टाब्लिश गर्यौं। भोलि पनि शान्ति होस् पहाडमा, एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस एस्टाब्लिश भएको छ, त्यो प्रोसेस चलिरहोस्, तर मान्छेको एउटा आस्था भरोसाको अगेन्स्टमा म जानु पनि चाहदिन। अनि जिम्मेवारी साथ मैले लिनु पनि पर्छ कि अब हारेपछि एउटा हारेको जिम्मेवारी मैले बोध गर्नुपर्छ र मान्छेको आस्था भरोसा अब अहिले घरि जीटीए माथि छैन। जीटीए ले हाम्रो जातिको आउँदै गरेको ठूलो व्यवस्था नै रोकिन्छ भन्ने उहाँहरुको मनसाय पनि छ र अब सायद यो समय हो हामी सबै मिलेर यो जातिको उत्थानपट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। सबै इगो भएर मात्रै हुँदैन। र आजदेखिको म जीटीए को चीफ एक्जिक्युटिभ पदबाट, जीटीए को सभासदबाट म रेजिग्नेसन दिँदैछु। एउटा जिम्मेवारीसँगले म भन्दैछु र सायद अब जीटीए नै बसिरह्यो भने अझै ढिलो हुन्छ हाम्रो व्यवस्थामाथि। अनि जीटीए माथि अब हाम्रो पर्सेप्सन यस्तो बिग्रेको छ, अब जीटीए माथि भ्रष्टाचारको आरोप छ, लाञ्चामा लागिरहेको छ। जीटीए मा पैसा नै धेरै कम्ती आउँथ्यो अनि पैसा पेमेन्ट गर्ने अवस्था पनि त्यस्तो छैन जीटीए मा। अब अहिले त्यस्तो अवस्था सबैलाई थाहै छ र पनि हामीले अब यो पहाडको विकासको लागि, शान्तिको लागि हामीले सबैसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो सोच छ। भोलि पनि हामी मिलेर काम गर्छौं। हामी डिस्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स कहिले पनि गर्दैन पहाडमा र जीटीए माथि इन्क्वायरी हुन्छ भने म त्यसलाई वेलकम गर्छु। यो माथि इन्क्वायरी बसोस्, जीटीए माथि अझै बस्यो भने अझै सबै कुरो क्लियरिटी हुन्छ। यसै
एउटा पर्सिप्सन, त्यो पर्सिप्सन क्लियर हुन्छ अनि जुनै कुरा म फेस गर्नु तयार पनि छु। हेर्नुहोस्, त्यसमा मलाई के दुई मत छैन। र म सबै सभासदहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, अब नरुङौँ यो। हामीले सबैले जिटिएमा लोभ गरेको पनि देख्दैछ, मान्छेको अगाडि हाम्रो पर्सिप्सन देख्दैछौँ हामी। अब यो सभासदहरू हामी यति बेला हामीले रुँगिरह्यौँ भने सायद अरूलाई यस्तो पर्सेप्सन जान्छ कि यिनीहरूले जातिको एउटा ठुलो व्यवस्थामाथि हडल्स बनिँदैछ भन्ने एउटा मेसेज जाँदैछ। हेर्नुहोस्, र त्यो मान्छेको एउटा मेसेज गयो भने सायद हामीले सबै सभासदहरू जिटिए त्यागेपछि एउटा एनर्जी आउँछ। हामीले जनताले सरकारमाथि हामी राख्न सक्छौँ, कुरा राख्ने एउटा तरिकाले राख्दाखेरि पनि सायद यति बेला सबै हाम्रो तरिकाले राख्यो भने सबै कुरो राम्रो हुन्छ। र यति बेला हामीले अब अझै हाम्रो हातमा 12-13 महिना जिटिए छ, तर अब त्यो लामो समय हामीले रुँगिरह्यौँ भने अझै हामी टाढिँदै जान्छौँ, समय बित्नु कति पनि लाग्दैन। किनभने उहाँहरूले दिन्छु भनेर भनिसकेको छ भने हामी सायद एउटा आवाज भएर माग्नु पनि सक्नुपर्छ। तर डिस्ट्रक्टिभ प्रकारले, कन्स्ट्रक्टिभ प्रकारले हामीले भरोसा गरौँ। अब उहाँहरूलाई भरोसा गर्नुपर्छ, किनभने अहिले डबल इन्जिन सरकार छ, अहिले हडल जिटिए बनिरहेको छ।